Hello everyone. Kay marangi aigi view content se kadri bino habja asi maramda le wen ngasi nam ga duisi. Haibadi content ama sema matamda view kadri se asi maram yam chong le bako. Karigumma koina content se haibadi mi na pam godo content sem godo ne sembi godo ne ba content se koina hanjin line nugi lami da sum tawga di mi na interest ora bako. Amoina kadumda interest uraktamni yengbi damni view to down la ni na aduna matam digi oiba haibadi content je change tawro simbi ba content se change tawro simbi raga di view che kani ba ko adumaina view che ka ba henga kani ba aduna view ka de hene wabi ganu aduna view che ka dra di ka dogani ha matam da content change tawbiyo ba content change tawbiraga view che ka ba yingbiyo ba dana khala test tawbi ga dum ne ba ko aduna view che ka de content tawbiyo adu content change tawbiram tungda view che kai ka de yingbiyo ba ado yamna nungai ba content oina simbiyo ba sematamda mi haibidi mayam ji da ko praja people ji da ko ngasai moi de hen interested what ka do content oin simbiyo ba moi jo knowledge gumba oi ga do haibidi interested yam thino oi ga do ba dugumba content oin simbiyo ba adudi adom na view ka de no wajari bido view ka ga ni ko adune kana gumba khara di lai ko content thagum tamda reaction phangde ga ni react tok tabdo adu waningai laite ba sumdagi nang daka leiti ken view khitang de ne ba aduna view khitang leibni na view di sum soi dana adum ka ga ni pora zero di lei roi aduna mini yeng di sumdagi video to khitang de ne ba aduna react nam da ba di moi kawun bo yaw ba aduna react to de ba aduna content nam sem gi di phajana mina pang do content simbiyo content ji chatter di content change story simbiyo aduna view yamna daka lei adungi channel sibu fazana earning tawgi haragadi view chineba view dagi neba koina earning yam laise aduna sum haraba hajikan ji generation ji yamna fast oi ko aduna hajikan ji digitally loina work taw nereba komaina pisa tan gani ko tani aduna social media se yamba sijinare ba aduna freedom da sinadre jikti loino earning tan bi ai ji khangoni na freedom lum social media sinaktre mogi side income oina so adumaina sinare ba aduna young digital entrepreneur sing to social media gi through sidagi loina sumaina earning side income oin ta na ba ngaktani ko ayamana my company side income to ana lai chu social media da ayamane ba tanari je ke no ha samna ha da youtube tagi mainly ta na bus yaure aduga facebook to ji ta na ko facebook to ta na ba yaure ig ju yamni ko adumaina social media sidagi ta na ba yam line na shine aduna kaigumba social media sidai kamai ta nai no haigadi magi facebook ki tonga na magi rule and regulation policy le na adu kitang khangbiyo ko adu magi weekly challenge tips ka pithoi dana adu follow to biyo ba haibadi kamai do ta mi har na kamai na ta nai je facebook de bicha ji kamai ta na ai ko ado mi account je hangbira matung da professional mode on to biro asi to khwai phabadi facebook to as a page oina ne nakanda sem ko tongana facebook page ki lena page channel na hang dum phab ngai tamni ko dum kwai ngai bna earning gi de thasu gan da de page oina hang ba page oina hang biro adu pura full details sing loina simbiro adu kamai tawni hab tam da facebook no weekly challenge skill pithok ko ne ko adu to follow to biyo ba video post ta thagalu na ngam to ne ko adu to follow to biyo aduga tools leibani facebook ki magi monetizing tools asing do qualify oi raga adan to kanda ta nari ne earning se that is streaming gan leba ko adai content monetization na no thoya adu yam no adu photo ega post ega any video rest ega platform ni dai lai view de ka ta nai yam de adu na facebook ki yam lai re na chini follow tang to biyo magi tools do qualify in da facebook no weekly challenge pi do adu ko follow to biro page sang do biro page sang ne de nungai ba simang ne sumana mi sing ya ba masa gi video masa gi on ji kan thakat pi ba ko content je sema ga adumaina mi copy to bi da ba haibidi strike sa ga du ba adu mo to da isa ne video sem isa thakat cha ba ma ka live thabi ba dagi dan to gudum ne video thakat pi ba reels sem bi ba ma gi tips yam lai ne du follow to bi ko ma gi weekly challenge to sini sumai daw ta ne ba paisa ji yamna ta na mi khan na youtube tagi di facebook ni han earning lai fan ta nei saina sumai na ta ne social media sing si dagi
ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜ ꯏꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯤꯅꯔ ꯑꯌꯥꯝꯕꯁꯨ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥ ꯉꯥꯛꯇ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯂꯣꯏ ꯁꯤꯡꯕ ꯍꯦꯟꯒꯠꯅꯔꯦ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯑꯃ ꯆꯥꯎꯈꯠꯀꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯇꯥꯛꯊꯣꯛ ꯇꯥꯁꯤꯟ ꯇꯧꯖꯗꯣꯏꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯇꯥꯛꯆꯒꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯃꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯕ ꯀꯅꯥꯝ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯇꯥꯛꯊꯣꯛꯆꯔ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯗꯨ ꯎꯔꯕꯅꯤꯅ ꯈꯪꯒꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯁꯤ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯁꯤꯗ ꯑꯦꯗꯚꯔꯇꯥꯏꯖꯤꯡ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯇꯥꯊꯣꯛ ꯇꯥꯁꯤꯟ ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯗꯤꯇꯦꯜꯁ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯥꯊꯣꯛ ꯇꯥꯁꯤꯟ ꯇꯧꯅꯩ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠ ꯏꯟꯀꯝꯗꯨꯗꯨ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯁꯤꯗꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯥꯏꯠ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯆꯔꯤꯅꯦꯕ ꯁꯤꯅꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯗꯒꯤ ꯃꯇꯧ ꯀꯔꯝꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯇꯥꯟꯅꯔꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯟꯇꯦꯟꯁꯦ ꯚ꯭ꯌꯨ ꯀꯥꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯀꯟꯇꯦꯟ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯦꯝꯕꯤꯌꯨꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯕ which could be interested by the people and really loved by the people for your content. So what you have to do, you can create and change the content. See, ma'am, side of